Nande una gotegete gotobero monogeri bumugusi. At least karabane taito. Una doctor. Nande be capable of making speeches in 3 languages. Eke gusi, eke Swahili, nege Songo. I know you have a shortcoming in one. Oma ete mno mugusino na otu ale mujumbe buna Cliff Kisairingoko. Na boku hubia. Muna njaba nonguru kitutu masaba mbato mungwana engoko. I feel good. First of all, history ya mungwana is an alliance product. Which means kago kinopo kago eto which is skuru no muntu linge sharp mungaina kande skuru ingia. Kutuwaru mujumbe bunu yende kia mana sana. Nilinga tali mwana siasa. Nangu mupima tali mwana siasa. Lakini is an intelligent man. Ako polisi mbaradi kemana ki tikikonya ko boli matianga maswali. Aimuka wata sentence ibirisa to make sige songo. Tokora rose no kole. Mundu akuchake songo kiragati. Oma stay no munagari. Oma kumugo chiko choli matianga. How? Engo kamukane tinga wacha wewe. Wacha wewe. Kera tu abuate chie by elections chale nyamire sato. Nyamaiya ekerenyo na nyansiongo. Oma tiangali. Cliff Kisairingoko Nero in charge of the operations because Nero the leading member of parliament o Matiangi go Nyamira County. Ngaida Nero vieka. Nero Matiangi batu kuruali. Unde tayo actually because to buate chiem piangi sano. Emba bere. Oyo amakuru kunga oyokuru Warabu constituency amugo nyulieta Patrick Osero. Nero yo. Bono Kisairo tikamba tini tuviaka tu. Nero pangete campaign. Bagake campaign Matiangi tayo. Kiba wako kuchia babu atibesa. Lakini kuchia osoro ni chindege pa. Chibesa 300 million chikutumika pa. Lakini gentongo chanaba debatambika messaging yangoko ikakonya sana. Iki ntala ko tebya abantu. Keko make sense. Keko so mpaka kwa kinywera ga, kwa kiwera mega ga se ngupungunyu. Timete ngende gekoroko. Habu messaging about ikuchi mizo muntu mungaine no yo mana. Naloko sababa kusiba mintu. Abantu babantu kwenda bunge boniga diabasome diababe nabantu basome tebajite school. It's important. CDF is part of their roles omaite chichibeze tebakwe bubayiba bange babo. Lakini the real thing abantu okora kwenda bunge na kukwani goro mwananchi korosha machikoro muntu tachite school machiko gyara do kurwari akota bugusainia usaini ote bukoleke okora kintu nkeyo kyamana kera rwari bora nali kubasaba bagusi chora banda bangaini nje muna tubwata ngoko nyugwete bya ingibwete bya engoko eruo oyo gosani mete nera go live onyoga kwa moro lakini adeba taliko ruo direct achiko Matiangi ruguru Matiangi ngeta andu na bali bangaini ase county assembly abweta abwa naga ndi abantu na bali ko represent kurubungi naga ndi abantu na bali so iko njirate you expect ngo kacha boni go governor aliko cho governor barobu nyali bali ko genda maambia very early in the morning lakini bona ntayo negative kera saa bandi baro engoko ai mugite agakemba Simbarati agachagalia kama wakanyama yakiro muntabe kite ODM kago campaign yokoranga kai mungwano yo siasa uchire nkuma tukabwate tukatebana wa nduzo tunyaleke lakini nyama yake mungwano Dennis Ose Daniel yabwete negwete bya sana the reason being etwa rustima Matiangi bosoko na Nyamira yote 9-10 Nyamira ngima yonsi PR1 tam Kisi county no bado mavurukanole lakini antu ba Kisi county ndiving saa inuna kimoga teba inuna kimolengereti nga Kisi county mato sumbure sana toko choro monagali chia neni mato letro monagali ondokurwa Kisi county nenda baka kamoro Kisi county to tebi ningiekebe na kimogwanje toko twara banogali babere Kisi county eta maa yabagaka ya chibese chabanyali Kisi county Nyamira haro locked wakora no ruto kirasi na nkeroka tata chito akara na medenga alimbo be pi na ngo ki loge di kaira na kibungu Nairobi na baka na Matiangi bagutara na bono mbiali ngiraisi so nali ko batebye po kusimo speaker kitoko chora bajumbe 2027 chora bajumbe abangaini na ategera to mungwana geteka is the first one I'm listening to but nipate plan chukulia abande bako buli bujumbe nyali bali chacha is the first one I'm listening to kurukunga Dr. Joseph Virundu mungwano yo
ngamotegera kama ondenga bate ntuko na Marshall Plan aruseti. Is it Belgium? Yes. Marshall Plan ya Belgium to turn around the community kwenye empower na kwenye kini. Akatebanga bona agucha na Marshall Plan ya nyari bali chache. Kumuliginda tu arasa Marshall Plan nyari bali chache na kekale. Kekogere kinteke tanga ni pito bento tegera muna bugusi. Ni kyobate kyoga korabando. Talia saa kwa na matiangi. You want to hear what do you have for the people of Kisii County, to be specific, nyali bali chacha. Kakogera ntu rusi mungwano oyo tumagumuka tole tumunga oyo go generale abe egekone. No, we can't go to that direction. We can't go to that direction. Bona bagusiba minto tochora abajumbe abangaine. That's my point of this particular video. Tochora abajumbe abangaine. Check umuntu na kyonyora kingutu interview. Umuntu akonye history yanga yosomete nga yoruite kurunga yochiete nkozikyo karangi gwakolere. To understand mungwano na the know how of what to do. Yey, mnanjona mugombe dembole bujumbe na umokonga yakaninsomete. I'm a graduate from Egerton University. I singorete statistics and I'm also qualified on journalism. So the fact remains nga nima what to do. Hey, igona mongali zero gacha kuruwa monte bina kimo kwa bwata. Kosa monte inga apeli entokora asenga njukichaira kana matiangi watu bugava no. I will take it up because I know what the people of Nyamira bakaneti. Hey. Njemba plan yanega. Maikwa boli monge gasi. Onambara wabake chiu mugaku mumurunera achaka chivi devere akarango ikire. Nkira kieke. Wano ngeso ikatunya magendo Nyamira County. Anye mugu kanyaleta ninginta letera. Hakuna shida. Ekintu kia maana tuchora bajumbe basomete. Basomete. Mundu tasomete na kia kwaka no mane school fees and school. Akarabi kama ete tachizo school lakini awachibesa. Oyuna kiara manyenga this kid needs to go to school. So to abantu basomete. Abantu abangaini. Kiroko tekera kisaira kwera sabuni kenya university etalia Nyamira toko ngainu. Okuigubia. Ekara muntu somete. Isera to tavinga ere I will sit in the budget in the committee education, the education committee. Tanya korra besa chikobe ko Nyamira County nganya university karo. Lakini president yaja na bajumbe butambe lyoka watatavinga university chokugwa. Banyigore ne lyaga sita. Yeah? Ndoka ntia bantaba ngaini akokwane kente kama gwasingura ne lyako yara tumaiti ose neke maina akokwana. Simple and clear. Nalo kusaba kusi chingongo chonse pi chora bantaba ngaini. Kisii County nibwata abantu kakimbaro batachi school bachorro na giro chumo rukaniro yoro tutabwata ibintu very straight tukuchukando chia twakwa magena kwando kuchia we don't need that pagusimwens pi tutegerane tuanchane tusugumane tukobane mpaka ngoli matianga debra ngochiko bengoli bono tego chuku burase baloti ise bwata chikura ebeka tusuke mutu tukule makura bia muno sana musese niku